dai sibon ye pi baro ki parlok bepet ye kene ke video ha kene ke channel lats kamai online parlok ha kene ke por ngan kai ye pi kumno ban kamai pisa no no up over kerteng o wen met ban download in app klik kene ke link ka bang bu hapo ka description ye no app ni mla ban yo na po ka haba pil da klik sa download ban register ban dang ban kamai parlok mentang ngan klik in app over kerteng o wen met haba pil da klik app kene lam ye pi kumne Kidon bon kitas ki badai ban pendap. Kidon saujat kitas ki bangi day ban pendap ban nyo ban kamai. Te baning kong ka day ka SMS tas PE ka SMS tas ha kene ka SMS tas ada ngi kwa ban kamai na kene ka SMS tas so click bat ne kene batho get khatsan get arpo bat get like pusan. Ini yo hadu nyo potengka. Abang penan kam ya kene ka SMS tas pada sen sispa teliki message nginyo khatsan arspa yo arpo bat like spa nginyo like posan tengka nang ta ka wei pat ka daily check in in su click bat nang ne batho get like posan habo ong daily check in kamut ba in su click bit man kasngi nginyo ban claim ye reward ki jongi kan ai hadu lai posan tengka hakashi tayo nangta ki don pat saki game bat ki app ki bang ngila ban download ki app ngin yo yaka reward ke jongi kum kanuksa kanika on academy in yo tang san tengka la dangi download yang app handre kam don kam hero ban don kam le hakrik app chu download irik app but complete ban register da register kena app on academy 15 yang sekeneka win mate bersaklem ya reward handre mentang ini page part ya kiniki kidon part kiniki game kumka kene kasi sibat hakre ke game part ladangi lekai nila ban yo reward berladangi nim lekai nim la ban yo reward te saka wei par katas kabad kadero kataka spin te ka spin klik ne batho gas anta PE ne batho daily spin klik bad dang ne daily spin man kasni in yo spin bad man kasni perlok na kene ka daily spin pad matang adon ka wei ka chance yanga bangan yo spin klik ne chance wei te hai kali ka daily spin su klik ba changne ba tho spin ba kali ka selen tem kanya pelon pa menta ngalio artengka pa kine kide kibanga ada bio artengka kasi singi na ka spin nang ta sakway pat kawabaro ngitip lese kata kadai ka referral and ananeka invite kumbang itip bagi online platform baro kidan bat ya ka referral and kabang laban kamai pisada kabang ni pa ya kene ka up syaki paralog da ka ba piki pendan kam ya u invitation code jungi nilai ban yo reward parlo klik bat kene ka batho invite nang ta klik nang ne batho share sa copy kene ka link ni yo hiban invite parlo ku jungi pen nga yoban invite hadu khat nyangot bat ka jing kamai junga kalong sispa phapho tengka tementa parlok hakne ka por ngani thu pi kumno pat ban withdraw ya kane ka pisa saka bang akau ka jungi te klik nang hajrong motho withdraw menta PE hakne ka akau ka junga ngadang arsba khatwai tengka bat hangne hap popat ngadan saus pa nyo potengka te baro kini ki pisa ki bangayo kemot ba kin poiswa hangne saus pa nyo potengka ningkong kin poi hangne bai PE khat sau tengka te PE ni khat sau tengka ka bompat kelas ka pisa ka bangila ban withdraw te mata penganyan ko tho konbat menta ini saus pa prop sau tengka kane ka saus pa so tengka kan kelakum kane ka arspa kharwai tengka te parlok arspa kharwai tengka ngilala hiban withdraw ka minimum ban withdraw kalong sispa tengka
Tem ban withdraw su klik baik nang ne batho withdraw. Menta bi hang ne ban withdraw ya ka pisa. Baik ladang ngan klik iklik ka sispa. Ngamla su ban withdraw ya ka sispa nomor bang lada ban withdraw. Klik iklik ka basan spa ngam parla ban withdraw nomor kam patap. Te ka de yang ban withdraw ya kene ka ba ar spa tengka. Te ban pendap ya ki bang detail ro dang ta kerteng nomor account bat IFSC code, phone number bat email. Nang ta hawa pila ban klik ne sa nyanang ne batho submit. Tenga pan ngam kwa ban withdraw menta dengan sa withdraw hakui kapor. Perlak mentangin pat ya ki record ki jonga ban long proof happy ba ne up ni la ban kamai pisa. Klik nang ne hajong. Ka sispa tengkang ngalayo ban withdraw sisen. Bat kan ni ka sispa tengka kalapoi habang ang kau jonga sukses. Te kublai perlok leng baju ni ka jumpi ya syak jumpi pet ya kan ka video te second part hakwe part ka video kublai sibun.